Te whatulo pe a moe takawhalu pe a moe otlaine. Tok tapu. Ne whetauala ki e tapatolu hoko pe a moe nofo e lau o tu. O matafi pe i Tonga e lang maa. Kai hua leka atu ai ka kei ai ki whine motu atu ani. Isa te uno o he ke mamafa ke ukonga loto ke whakamahino a hoku whakatoka ne whai e mohenga loa o e kāri tupu a. Ko si oto ka kei o e sisi pueki siliva o e whanga longo noa. Ke whakamahino ko e huli huli pe kita o e vai ngā whā o kauhala uta. Ko e ngahi nau nau ne whai hono ngahui aki ho Kiekie, ko e pueki siliva o e whangalongo noa. Ka umaa ai fupiu tupua o e motu mamao, ke whakamahino ko si oto ngata anga talu meituai. Ke whakamahino ko si oto ngatanga talu meituai. Ne tuwhie he ku whangawhae tangata o lanu ia he vai o whakalawe lawe. Ke tawaki he manafa o e whakalaa, he koe kātoi anga ia o e huelo o la a. Nei omia o siesia aki hok sispueki ke uluwa aki he whiawhini. Tā mai whau me matātahi iloa o huma le e ia. Ka tāo i he otu whangawalu ke sia aki ai nofoa ai pueki. Ne hai pe whakapona ia ko whakamahino e ahoni mohono uhi ngā tonga ko hoku pule anga. Ne whakapao lewa hoki e kie ko langomaki ke mata lele e pueki siliva o tlangi. Piki lewa e ke he leta ne whi ake e pulu ne tā mei waku uho mo sia ko veongo tulou. Pea ne whi ake ia ai leta a hoksisi o fungani ake e pueki ke uluwa ake ahoni ke whai ake ai whakananivi. Mo whakahihi tama ai whangawhae, mo whakamehitanga me api ko aha whakasiu mo pai o tele a isa. Pea ke hae ki hokonga loto ke wongoi ahano mama wha. Pea ni whakamanatu mai ai Tonga mohono tala. Ke utui e Kiekie ke ngai wheitu mahu inga pea ke umo ui ak foki. Lewe e fo ahoa a tua ofa atu. Koe Miss Lady Maria, Tonga, Australia, Angaefonu, Angelina, Uhatafe. Miss Lady Maria, Tonga, Australia. Her name is Angaefonu Angelina Uhatafe. Koe whika tahatahai ni kau whakamau, whafunga e mai Miss Lady Maria, Tonga, Australia. Tulo. Taha whoki e kau popou a fuoloa ke kātoanga Heilala ko Miss Lady Maria me Australia. Pea hire ne ngahi tau ko hui ko tāpuni ko ne kau āwhonua. Ku tau toi whiohi whia ki he kātoanga Heilala pa ko whoki mai a Miss Lady Maria. Pea mo whafofonga. Kātake o paspasi mai kau whine mui koe ni. Whika tahataha ai ni. Kono hinga ko Angaefonu Angelina Uhatafe. O tai pe foki ai whamalo ki he kau sponsor. Toko ni lahi ai one top. Nau tuku mai internet i mo ngahi whonga whitu taki. Whamalot ke jet save tau whanua travel pe moi FedEx. Kau maafa kau tawhi tutaki ato ngā TCC. Koe whine mui o ne whafungai mai Miss Lady Maria, Tonga, Australia. Toko ua pe koe tahai ni Miss Lady Maria, Tonga, Australia. Oku toko ua foki. Te manu hoata translates as the bird of happiness. Angaefonu will tell the story of happiness through hula, which is dedicated to the late Princess Meresiri Tapu. The song and actions depict humility, love, gratitude, and commitment to serving our Tongan community. When beautiful birds sing and dance in the morning, reminds us of how beautiful life is. When a bird passes away, other birds will gather to protect its body and show sorrow by singing in harmony. By wearing black, Angaefonu shows respect to ancestors who have passed on. The printed breadfruit leaves on her dress depict a place of peace and comfort. Overall, Miss Lady Maria, Tonga, Australia shows happiness, respect, sorrow, and culture, and how each element of life defines us as Tongans. Malo.
manu hoata hoki koe tapeka ia e te matangi angi nei te iti o te rā arere mai hoki koe na runga i toku orahana kore rai mo i aku te manu iti hoata te mi'i nei o ia koe te maara ara nei au ki te po e te ia e tai roi mata no ku ia tangi tōku reo no te otu o te inangaro e harata ku hara no tōku here a koe te mamai ne tōku ngaka no tōku e kino e aku aere mai i roto i taku rima te manu hoata Kata ke o pasipasi i mai ai whinemui o ne whawhawhungai ai Miss Lady Maria Tonga Australia Angaefonu Angelina Uhatafe. That's our 11th contestant tonight.